iyang Kasilelia Match Yay Samatrail Program and Rahnwet Keilahn ayo Program eu Mapinsyong katakataw O kapkapesya Ira kasampalakan Mapitata Ninlimatrail POHNPEI Sarawat Keilahn ayo Ong Muay and Rahnwet Amoy At Tungal Sakratan Kapun O wow And Pachengat Menen Sakratan Kapun O wow kan Perlawan Lapoy Batal Nan program and Sujikan Rahnwet Cairkan Kecil Korangapan Soaipoad Kaunapta O Alalti Sang Nan NGO Pacifica Renaissance YouTube channel O video watch Perlawan Kaunapta Sang Operation POHNPEI Historic Preservation O Dr. Takuya Nakaoka Uya Executive Director and NGO Pacifica Renaissance Rakat O Chorus Pato ng program ng Rahnwet Keilahn ayo. Ang siyawat ipanigis ko siya tuwan ay ipan patrawan lianin sokala. Hari mo na ipan patro ay minuyay tungal sekaran wow pangkupuran. Production POHNPEI yu Pagi iban patro nan abawat. Hari tuan pasaya pen liani sakala dia patro tom POHNPEI. Dia man menet elika kata sang yap olika kata POHNPEI. I patro long to lal nan tawan. POHNPEI lal nan kaptau I patro long to sokes. I patola santiyang wasakis nan way sokes ne uniak yu kain na long niyam sarawin tanbay iyatan uniak wat uniakan bay sokala I wasama tapta santiya o amor sansuat patro ila o pura patola nan matawo pura patola ngato awi ilogyo malapala may raigan patrowan ay I patrowan yang kolong ngato ilogwat patola ngato ilogok patrowan ngato lel kasawan ngato nan wasagis nan wenat nan tao matan ki tawan ay tau potat patro nan kapin pilan sawa I patro longa to patro tala lel nan pilat ayo pokatalang nan lepelayo me patro kapin pilan sawa I patro wan yang at patro kota la nan pilo I patro kota la lel wasagis nan wenat paramkap I kamalti na lepin layo lepin pila lewat na atan ki main nan kausa paramkat makare yang wasak sa lepin lewat pat-patonan wal apakan mamay ipatawan patro tala po nanan pat-patawan tito nan kurupong masalang salatak roin matalanim mabilsansal dilang sapalapan matalanim sansalato na sukasukan wainat niya patro tala lalwasaw ipatro ito wasaw iut ukitala ete na tanikil kwatanana ipatro tilaw lalwasagis nanpil isanti wasagsat iyatan wasagiso nankat ipatrowan memotor wasaw ayat tungal takriaman ang patrotala yang sabol man saw telur kamatuyo kitiman may ray patrowan kamatuyo saw telur irar patron na saw no patron di pon tipo irapat patron tipo iragan mang lalaki ma irapan yang tungal ikis
wasan kitiyo araban pangato ngaratungal nono ari tiba kerep sang para upato talau sakar kitang Sautulor Sautulor ap kalalapa ya putrangkan iraila patawan me yira patawan yang sapolime aramasakau iraila patawan telah putrangkau pen kitia ira patawan telah ira tungalela hari yeta dan putrangkau pak maileng kak patawan sinugiye isinugiyo yani sokole patoyar metale patoyar winat I patowaner mayra pangala api ini dapat patoti tosang masau nankat patoti lau dan kamar wasagis I patawan kek sinjongala tutu lau kek sinjongala I patawan patoti lasang nan tau yu matan ki tawat patonang kausap kamar patuwilan ang tawa, patuwan yang atin tawa, tawan-taweraw. Iba to tilaw dal ng tawa, patuwan lang ito, patuwan tawa, patuwan ito po sapo, o ikakailang kit. Naiyatan tawat, tau sakala. Nakarata Rahnwet tawa, pelatan kita tau sakala. Iba to talaw dal ng matalanim. Patola dal matalanim I paton dal wasaw I patotala dal nan 10% Sautulor hari ansume patotala Israel kasamotala liyo yani sogalew right kasamotala ban kuburan nan samol wag nan samol ban konatela liyo Arniyan sume konatelar diyon nek ansuo POHNPEI amawla pag wison matalani mabilsansal me mga long sap aramas pagi sote pung lan wison matalani makare kita kangkangal aniyo kangkangala puel o kangkangala sap aramas ari kitaigan kata nagi sangan ani minute namar ke minute nan samol I nan samol bu patrawanta nan samol metungalela liani sogalew nakare ta POHNPEI mauda we ke masote 5 minute patosan nan sogalew po all patotala bang kupuran nan samol olon konatela ay men patrawanta be Siyento ban patosang at matalanim dal sabalap dalwinat aba mangala sapors. Ari I momon tamay patawan imat makare kiyang wison matalanim aray kay sapman akan wukitagiti pagi liani sokalewe patolong nan nasen nan 10% nan samol tat Sautulor ewu kitagti kare kiyang kit son kawatan nan sokala kalip bagak patola o patodun kaituo mesotra menemen ewi panita kren kit so ko tron ko sap nan sokala the tron winat tamak mai patogi din kaituan pagil at tungal nono wat yang ermot o patotalan kaituo makare kiyang at kak patotin kaitunan wison metalani ni aiso ma atunga konatalar manmanat 3 minute hapil uyada leben patoyo me patowan net sambi gisokes takai sokala metalani ikaraben leben patobotat patawan miya nan kausapan winat ren kit kainagan nan sogalekan imin patawan sakar kita Rahnwet kumailin patawan o Rahnwet ngai isiro ay race te solugan nan sogasuk
pil tauk sokes tungalan ka Rahnwet ingay men no ki konsepsyon Philip utan kit min nan sogale makare kita Rahnwet ikona ti tikai mengai me uya manin sharan kaina ki sogale le Rahnwet ingay me laut o kolokol manamanan puyan apabali kit min nan sogale ka Rahnwet kaina kalangan munimat may mawya kay tungal sa karataw kalangan ng kupuramay o praga may babak may nagkatungkay na nila. Yaimet sa pagmatay program and Rahnwet Keilahn ayo. Program ayo mapinsyon katakataw o kapkapese nirakasang balakan mapidata nin lamatay POHNPEI Sarawat Keilahn ayo ong may and Rahnwet. Sa padrongan luglugat kupurakan ong nan program and Rahnwet Keilahn ayo napangkin kaunapta nan wingkan mipan patroto kalangan ng kupul koros o kasilelia main ko.